Mantungwa nina beqhawe ngiyanibingelela bakwethu. Ngiyanibingelela enhla nasezantsi, ngiyanibingelela ngethemba nisaphila. Nina bakwamawele omhle kakhulu. Unkomo zenkomo zacusha ngentuba kanti intuba inqaba yembuka. Umachopha amhlophe enhlamba amasoko uyadela unyalwa zinyandezulu zamambulazi. Usibopha sishomo singumquba kubo kwasokhomana. Walungu kamashubana bathi he ungwalungwa bathi he ungwalu okamashubana bathi he ungwalungu. Nina beqhawe ngisenkosini ke uLobhengula ke namhlanje ngisemantungweni ngikwethu bakwethu ngisemantungweni ke ngizochaza ke ngizophosa ke itshe nje lingatheni sivivaneni ke inkosi ke uLobhengula. Inkosi uLobhengula ke iyona ke eyalandela ke inkosi uMzilikazi esihlalweni sobukhosi. Ngemva ke kokukhothama kwayo ke inkosi uMzilikazi yakhothama ke ngo-1868. nina beqhawe inkosi uLobhengula ke kuhlawumbiselwa ukuthi yazalwa lapho eminyakeni yama-1830s 1833 34 35 kuyahlawumbiselwa nje asikho isiqiniseko. Ningadidwa uGugi ngoba uGugi uthi wona yazalwa ngo-1845. Cha, ngo-1845 bakwethu kwasekuweliwe. Yayisiphuziwe ke ingulukudela yayisiweliwe ke. Abathwakazi base beyiphuze bayibhojela ke ingulukudela nina beqhawe ngo-1845. Ngakho-ke akukwazi kanti nesigameko sentaba sinduna sasesidlulile ngaleso sikhathi nina beqhawe nina bembuke. Inkosi ke uLobhengula ke unina ke kwakuwuFlatha wakwaShabalala owagana ke njengempelesi ke kaNomawaka umwaka wakwaNxumalo ke uNomawaka ke wazala ke umntwana ke uNkulumane siyakhumbula ke bekwa ke undunankulu ke uGundane Kumitha ngenkathi ke inkosi isadukile ke lena ke ezweni ke labaTonga. Nokwahamba ke kwahamba yatholakala inkosi yabuya ke yathi mayifika ke yashisa ke umuzi ke wase Ibixhego wakade ke wakhiwe ke undunankulu ke untaba uGundane Kumitha wakanti nina beqhawe yasikhipha ke umyalelo ke yayalela ke ukuthi ke zonke ke induna ke zayithinteka ke kubekweni ke kwamntwana ke uNkulumane ke yona isaphila ibulawe lapha entaba zinduna intatshaneni ke intaba zinduna yagcina ke seyaziwa ukuthi intaba zinduna ngempela zabulawa ke induna ngemva kokuthethwa ke kwecala lazo ngemva ke kokuqulwa ke kwecala zabulawa ke induna ke kanye nonina babantwana ke uNdlunkulu amakhosikazi ke inkosi ke uMwaka noFlatha ke babulawela khona kuthiwa babulawela khona ke intaba zinduna bakwethu mina beqhawe ke uNkulumane ke nakasabulawanga wathunyelwa ke kwaZulu athiwa kaphindele ke kwaZulu ke ufunda kahle ke ngamasiko kwaqokwa ke insizwa kuba ke zimphelezele ke abuyele kwaZulu kodwa ke wagcina engasafikanga kwaZulu ngoba ke wagcina ke sephelele ke ezweni ke labaKwena wacelwa inkosi yakhona ke yabaKwena ke yayibusa abaKwena ke endaweni osekuyiphokweni khona ke namhlanje yaseRustenburg. Yamcela ke ukuba ke afundise ke amabutho ayo inkosi yabaKwena ke indlela yokulwa ke ngehlwa ngombhikadika ngentshozi. Mina beqhawe ngempela ke wagcina ke engasafikanga ke kwaZulu wagcina ke phelele khona idlinza lakhe nje likhona ke ephokweni lisephokweni bakwethu eRustenburg. Nina beqhawe ke umntwana ke uLobhengula ke wasinda kuthiwa ke wathathwa ke induna omncumbatha kakhulu zayomthukusa ke endaweni ethizeni zaye zamkhipha ke zamgeza ke inkosi ke isiwehlisile ke umoya inkosi uMzilikazi yagcina ke isimxolele wagcina ke engasathintekanga kakhulu ke ngodaba ke lwasentaba induna mina ebesilo nina bakwamawela Mantungwa nina beqhawe. Kwathi ke ngo-1868 ke ngemva ke ukukhothama ke wenkosi
inkosi kuthiwa yashiya-ke ishilo ukuthi-ke oyolandela-ke kuyoba-ke uyena-ke umntwana-ke uLobhengula. Kwazise vele-ke impelesi-ke iyayizala inkosi ngoba uFulatha-ke wagana-ke njengempelesi, egana-ke inkosi yoMzilikazi. Wayezoxozela-ke umzala wakhe-ke uMphini. Impelesi-ke iyayizala-ke inkosi wagana-ke njengomshanelo ngoba kwaMthwakazi-ke kuthiwa-ke umshanelo mina beqhawe-ke. Umuntu-ke ogana-ke kanye-ke noNdlunkulu-ke ngenhloso-ke yokuzomzalela-ke inkosana-ke loyo muntu-ke kuthiwa-ke umshanelo, umlobokazi bakwethu mina beqhawe mina bembuke. Kwathi-ke bakwethu-ke ngo-1869 kwaqhubuka-ke impi phakathi kwesizwe-ke phakathi-ke kwesizwe-ke senkosi-ke uMzilikazi bakwethu abathwakazi mina beqhawe. Abathwakazi-ke kanye noMbiko, uMbiko-ke wakwaMadlenya kwaMasuku, induna-ke yebutho-ke uzwa ngendaba kusho ukuthi akakwamukelanga-ke yena-ke ukubuswa-ke umntwana-ke uLobhengula mina beqhawe. uMbiko-ke akakwemukelanga-ke ukubuswa-ke umntwana-ke uLobhengula. Kwagcina-ke kuliwe-ke impi-ke yagcina-ke eyaziwa-ke ngokuthi-ke impi-ke yasengazini-ke. Ingazini-ke umfula-ke eyalwela-ke kuwona-ke impi-ke yasengazini. Kuthiwa-ke lowo mfula wagcina-ke amanzi-ke sephenduke-ke abomvu-ke igazi. Igazi-ke leyinkubela kanye negazi-ke lamaqhawe-ke asala khona kuleyo mpi. Kakhulukazi-ke ngasohlangothini-ke lukaMbiko nokuwuhlangothi-ke lwalufuna-ke uqhwaga-ke ubukhosi-ke wakwaKhumalo, kodwa-ke lwehlulwa kwathi-ke ngo-1870-ke wagcotshwa-ke umntwana-ke uLobhengula-ke njengenkosi-ke wabusa mina beqhawe. Wakha-ke umuzi wakhe-ke awubiza-ke ngokuthi kwaBulawayo ngoba-ke wayethi wayesengobulawayo, Bulawa-ke ngoMbiko nethimba lakhe nensizwa zakhe mina beqhawe. UMbulawayo-ke usuyidolobha-ke namhlanje uyidolobha-ke lesibili-ke ngobukhulu laphaya-ke ezweni-ke laseZimbabwe mina beqhawe mina bembuke. Eminye-ke imizi-ke ayakha-ke eyakhiwa-ke inkosi-ke uLobhengula-ke kusemganweni naseQoqweni kanye neminye mina beqhawe. Wahlasela-ke kakhulu-ke inkosi uLobhengula ayizange ifane-ke noyise. Obuyise-ke akahlaselanga kakhulu-ke ezweni-ke labanyayi ngoba kwakade kwelabanyayi leliya zweni ngaphambilini. Inkosi uLobhengula-ke yona yahlasela kakhulu, yahlasela impela izizwe, yawelela impela naseBungwato lapho sekuseBotswana khona-ke namhlanje. Lapho-ke sekuseBotswana khona-ke namhlanje bakwethu mina beqhawe. Ebuseni kwayo-ke ayizange wathandisise amaNgisi-ke ngoba sibona-ke uyise-ke uyena owathanda kakhulu amaNgisi-ke. uRobert Moffat wayebakhonzile, wayebathwele impela ngenkomo. Inkosi uLobhengula-ke yona ayizange bathande, kunalokho-ke yathanda kakhulu-ke amabhunu. Yathanda kakhulu amabhunu. Iwona-ke futhi-ke ayifundisa-ke ukusebenzisa-ke induku yamagwala-ke ngenkathi-ke ithukusiwe lapho mangaphosisi lapho yahlala-ke emzini-ke waseNyathi. Kwakukhona-ke amabhunu-ke ayehlala-ke ibhunu-ke kwakuthiwa ushala ukuthi lelo bhunu-ke kwakungenye-ke yey'ngane ezayikade ngithunjiwe-ke impi-ke kaMkhaliphi-ke womkhwahla, ingane-ke yentombazana. Iyona-ke leyo ntombazana-ke kuthiwa-ke yafundisa-ke inkosi uLobhengula-ke ukusebenzisa-ke induku yamagwala mina beqhawe mina bembuke mina beqhawe. Kwathi-ke ngeminyaka-ke yama-1890 inkosi uLobhengula-ke yathuma-ke Olotshe, ithimba-ke laliholwa-ke uLotshe Mfokamtshali ukuba-ke liyofakana-ke imlomo-ke noQueen Vitoli-ke eNgilandi. Ngempela-ke laya uhambo lwaba yimpumelelo enkulu.
Kwaba-ke impumelelo-ke enkulu, kodwa-ke umholi-ke wethimba wabuya-ke babaza-ke iy'khali-ke zempi-ke yamaNgisi, wathi-ke sezingeni eliphezulu kakhulu uma-ke seyiqhathaniswa-ke namachwe ney'hlangu ababeyisebenzisa bona. Wayincoma kakhulu, wayibabaza kakhulu. Kuthiwa-ke lokho kwaba-ke ngesinye-ke seyizathu ezaholela-ke ekuthenini-ke agcine-ke ebulewe-ke umfoka Mtshali, umfoka Hlabangani Magalela, uMantshinga Angacosha. Esinye-ke seyizathu-ke esamenza-ke wabulawa ngoba wagcine ebulewe-ke uLotshi, ebulawa-ke isona-ke silo-ke sababulawayo lakwe silo-ke uLobhengula. Kwaba ukuthi-ke waqhamuka nesibuko le, abantu-ke bamnyundela-ke enkosini-ke, abanye-ke bathi-ke usephatha kumphezulu-ke ngezandla. Sesaxoxa ngaye kodwa uLotshi ukhona nje kuyo le ngosi lena bakwethu, ngikhona nje ividiyo yakhe njengayenza lana ngaye-ke uLotshi. Kuganwa-ke inkosi Lobhengula-ke yaganwa-ke nguXhwalile-ke kaMzila, intokazi yalena kwaSoshangane. Yaganwa nguMpoliyana waKwaNdweni, uLozikhe kanye nabanye. Amadodana ayo-ke kwakungoNguboyenja, uNjube, uSidotshiwe, noMphezene. uSidotshiwe yena-ke wayemncane, iwona-ke emadodana-ke ayesondele kakhulu-ke esihlalweni sobukhosi-ke la. Ayemaningi-ke wona kodwa amadodana-ke enkosi uLobhengula, kodwa-ke lawo engowabalayo wona ayesondele kakhulu esihlalweni-ke sobukhosi mina-ke eqhawe. Ngo-1893 kwaqubuka-ke impi bakwethu, impi kaRose, impi yaseGadade, impi-ke kaSicily John Rose. Wagcina-ke ehlasele-ke isizwe-ke sikaMthwakazi eGadade-ke, wasehlula amaNgisi-ke yawudla-ke umhlanganiso-ke. Udleni kwawo-ke umhlanganiso-ke athatha-ke iy'ngane-ke oNjube, uRose kanye-ke noMphezene. uSidotshiwe-ke cha, akathathwanga. Lezo-ke zathathwa zayiswa-ke eKapa, zayodingiswa lenye eKapa, zayekudingisweni-ke eKapa. oNguboyenja, uNjube kanye noMphezene. uSidotshiwe yena wadingiselwa-ke eSalisbury, mina eqhawe. Abagcinanga-ke la, inhloso yabo kwasekuqeda vele ubukhosi, kwasekuqeda nje ngobukhosi-ke bukaMthwakazi, ubukhosi bokwaKhumalo, amaNgisi uRose. Wabuye-ke wathatha-ke noNdlunkulu, oMpoliyana wabathatha. Lokho phela wayekwenzela ukuthi uma ngabe kwenzeka phakathi kwabo kuba khona mhlawumbe omumethwe-ke abelethele-ke eduzane nawo-ke amaNgisi, ngoba amaNgisi-ke isisinda sawo kwakuseKapa-ke ngaleso sikhathi. Bathathwa-ke abantwana-ke oNguboyenja, uNjube-ke noMphezene kanye nonina babo basiwa-ke eKapa. Baze babuya-ke ngemva kwesikhathi eside, babuyiswa-ke abantwana bona babuyiswa ngo-1920. oNdlunkulu-ke bona babuyiswa nje, angisakhumbuli noma iminyaka emibili sekuqinisekile ukuthi cha, phakathi kwabo-ke wayengekho-ke owayemumethe mina beqhawe. Ekubuyeni kwabo-ke oNjube basungula-ke iqembu-ke lebhola, i-Highlanders Football Club. Wabuyiswa-ke oNjube-ke noRose. uMphezene-ke sengathi akabuyanga. Uma ngibuka-ke enqolobaneni yami lana sengathi akabuyanga, anginasiqiniseko-ke kodwa sengathi akabuyanga, ngazi noma wakhothamela khona yini-ke. Amadodana abawazala, uNjube-ke wayinkosana, wayemdala. Wazala-ke uRose, waqanjwa-ke ngoRose lona-ke umcindezeli, uCecil John Rose, kanye no-Albert. Wazala-ke uNjube wazala uRose no-Albert. uRose-ke wazala uFana,
owazala-ke abantwana la abantwana umntwana-ke uRose-ke wazala-ke umntwana-ke ufana-ke owazala-ke umntwana-ke umntwana-ke uMnceke wazala-ke inkosi ebusa-ke njengamanje ngoba ubukhosi-ke buvusiwe buvusiwe eminyakeni cishe-ke emibili-ke noma emithathu eyedlula mangaphosisi kwakulapho ko-2018 lapho-ke kwabekwa khona-ke inkosi-ke uBulelani indodana-ke yomntwana-ke Mnceke Qhawe. Ake ngimeke lapho bakwethu sewashayile kanyana-ke uNondlile sewashayile kanyana amathunga niphile mina beqhawe ngicela ningene bakwethu nishere sazokwenza-ke amavidiyo a-right nilibone nonke-ke intunga lasendla sazoshaya ividiyo ngekhamera eseqophelweni mina beqhawe. Oyinkosi nje inkosi yasidabula ngamandla oyinkosi nje inkosi yasidabula ngamandla oyinkosi nje inkosi yasidabula ngamandla inkosi nje inkosi yasidabula ngamandla inensikwe zimnyama inensikwe zimnyama ezahlatshwa ngezizomkhosi awukhumalo nje ukhumalo wasidabula ngamandla awukhumalo nje ukhumalo wasidabula ngamandla. Ninabeqhawe ninabakalobhengu wamawaba ungwalo kaMashobane ungwalo usemazibukweni unxiba lisembo lisana ulobhengu wamawaba amawaba engasey'inkondeni naselangeni amawaba-ke ibutho lakhe bakwethu aqala-ke ukulibutha ngenkathi ehlala-ke esihlalweni-ke ngo-1870-ke uma kukhulunywa-ke ngewaba-ke kusokhulunywa-ke ngenkomo-ke emnyama-ke emhlophe-ke ontwini-ke kuya-ke ngasey'nkwapheni uma sekusikwa-ke iy'hlangu-ke lezo y'hlangu-ke ziba-ke nombala omnyama nomhlophe black and white bakwethu neqembu lakhona-ke lena elasungulwa-ke ngabantwana lifaka-ke u-black and white amawaba-ke lawo-ke abuthwa-ke uMakhobolondo igama lakhe lomsizwa lelo uMakhobolondo-ke wakithi kwaBulawayo. Nina beqhawe nina benkosi niphile sewashayile kanyani uNondlile.